Babu. Tony Bala, Michael, once again, remember my thought? Tony Bala, that's the chicken that fight. Na? Do we call the team the Tony Bala, na? Tony Bala. Koisa nunum siko, tapa Michael is tukuna roto na to, roto sini to, roto na tangani kedere. Sanga ingo satu kuna babi na Tony Bala. Orto nongo na nondo to Tony Bala. Oh, acha. That in English, ke koto sini kila na Tony Bala the chicken that fight. Right what gini ha. Ne, acha koi baat nahi. Yan rabin naka boys utu sabara ngo chiko ko nango mai nawaka. Nai, they already in their family, with their family. Oh, they in their family. Sandre tutu virto nango. Dre loko. Nano sakita kan dono songo lebu mai nawaka. Welcoming them. Dona feast lebu babi bina ka chuko na bono in nawaka. Bina I want to bina ka lebu on behalf of the people of Fiji to the Banua ko nawaka. Bina ba lebu na turanga na tu nawaka ni sangarabi tabi be irato na nito Tony Bala irasa lesu mai na bala mai Londoni kay Paris. Vinaba lewat kay na dodo vira sa kota mai wat kay na World Series title. Vida na winiba lima may Hong Kong. Winiba vida may kya may kay sa gulat af may ha. Vinaba lewat na may tuy nawaka na garabi wen garabi berto na boys na daka songo na korokede. Nawaka na ngonongo barong chukon binaka pikemdo. Doya na binaka, dola binaka. Na ba lebu na ba loving and caring for the boy. Ayo. Lebu na bono babu sa kere chuku keda roni takanto na national celebration. But korto na boys sa kere saranga na Fiji Rugby Union. Kesa roni watching na songo may na waka na no, they want to be with their family straight away. Straight after that, but because long time sa away from home, guys sa wawale ng gito, guys sa lebu na flight long hours. Time saya to no, they want to be with their family. But sa mga binibina kay kinamaten to babu, maten to sa Solia $5,000 each to the players. But again, $100,000 na bonus sa tukuna na FRU will be shared amongst the players. Cortona players, they'll share the $100,000 bonus. But again, maten to sa na Solia chuko $5,000 each verto na durbo. Sa Ken Michael bab nito gaw na ke vaya na nangona kitandong gito kina na bab au si milenia nangono ke bakay ko na red na itabile burtong karaban na turbo babu promoting Fiji overseas. So na lewe burubura sala ko may saraban na 7 series. Korto times sa Winnie Vici, they asking the question, where is Fiji on the world map? Kantina na korto sa Bangrai Beach sa sengay Kunei Fiji, very very small on the world map. But korto na boys, they put Fiji up on top of the world like this. Korto sa right like, wait, this is Fiji in the South Pacific. Gore naka tukuna na Mr. Frank Benimaraman na nito Prime Minister. Binabale po boys mesa labetivity mesa kilay bura right bad gini ni Michael ko dola ba nito gauna nito do chuko na Atlas na world map. Kila dito Goland kita do study na classroom do on bango na dina do boko na class na dina classroom o dona ka baka na polo do chiko lomani na globe. Na globe. Na world map. Na world map chiko na globe. Na ngonongo sinirere chiko na globe na classroom. Na ngonongo. Maybe they using everything right now da chiko na Mona Liba ra. O chika na teacher do sign taka na dina bango. Balata na yas do vavasta ka bekito ya na sign chiko na dila chiko na vula. Ve na banuango. O chika kondo zaviritaka. Kondo zaviritaka wabida Michael ondo vangareviti senga sarani lorai. Very small. Very small. We have to look very very carefully with very very spectrum analyzer of your eyes, then you can see the Fiji. Right, but sa mga Pilipina kaberto na boys, they promoting Fiji overseas, telling the whole world, this is Fiji. Michael, go na ochinga no to wini mai Rio. Sini Rui, Rio. Na sana ngono ndo dala. Baleta sa slippery when wet, right? But sa lebuna tumay balangi irabe kila.
na Banuango e Chico Bay. Irabe gande kina. Na time korto na boys sa Sangito, na time korto sa Winnie sa Lifta Kanambilo, people at the grandstand, they'll be asking questions, eh? Hey, Fiji from where? Some people say sengay kila. Fiji from where? Guys, rather than a world map, a very, very small country in the South Pacific. Right, but kaya kinta talaga 5 years later, 2 years later, so na kaibalangi korto sa Sarachiko ng Gitongori, they arrive in Fiji to come and spend holidays in Fiji. Just because of our Fijian boys playing sevens rugby. Uy, gusar nga na mata nito na korto sang Gito rugby sevens. Yawa saranga na. But anyway, pinapalebo boys nito, levo na nito. Dorobo irasa na damango na ngone chico. When they grow up, they're gonna look up na Michaeli in a ready chico. Au saker vertonat boys na dorobo si rasangele sumai be Michaeli dabana possibility may be good example to the young one. Kausara de chico na post ni Jerry Tuai. Koko sa posta ka bata ke na small boy na ulumatu ambeka na na dorobo lelai koko sa tukuna bana na boy. You gonna be replacing me when my leg is gonna get weak. Yes, sir. When my leg is gonna get weak. When my leg gonna lick. You're gonna be the one to replace me on the rugby field. Me kenta me soli. Namungo makasambera na kila. So na ngone na ngono ko sa sanga chuko na takataka you got the talent to play rugby. Gito pa binaka na? Gito pa binaka. Kanang kikila ibura-bura. May kili sa do nakato ko na jerito ay nanomdo news. Na no sa vetarungi jerito no kaya. No one gonna be like Serevi. I can beat Serevi, and Serevi is Serevi will always be the number one sevens player in the world. He's the king of sevens. I can beat Serevi. Oh, gori Waisele Serevi. Oh, no masarang atuko no ko Zero Serevi. Zero Serevi, no pati lang Serevi. Nanu masarang natanan teki zero nanu saga sengay nanu masarang Zero Serevi. My music composition natabang matanggal kabang. Right what gini. But Michael, boys, once again, thank you very much. Gondo na boys, garo na chiko numdo lesmay maro chiko numdo yaya lebu na kaya boli take chiko na Facebook na ngonongo. Right, Michael, bata tabmate sa chiko may lotokare influenza. Bare koko sin influenza chiko? Ne. Already koko wiba roko. Roko sa chiko ke wala sambuli chiko na skoni. Oh, are sin ngiri mai? Ne, sa wo chiko sangay talma na. Kako dapat sentuh ni me. Why never tell me Eli? Men pribadi dulu balikur balili na tamata ko. Angaro na chiko acha ko bat ni Michael. Gondo na sulianga na paksa man goberto na boys. Garo na chiko numdo ya marabi na chiko numdo ya lebu na tamata buta ko na chiko na ke volta ka chiko. Lebu na kay volta ki chiko talanga na Facebook. Nongo. Go Michael la ko dona singa garo na. Rada mo sa chiko na Facebook rada na computer sa chiko liu. Dona iPhone only $1. Prepa. Kena mengaro ni kena chiko dona singa kena na mo de mo na wachina na sena sa tambaki ko ngai ki andra boy ko yuko sa politik tel tu na Facebook Rada go dona 10 go vive $10,000 go. My number second hand girlfriend for sale. Second hand girlfriend? Michael. I'm selling a good second-hand girlfriend. Yeah. Go read na message sa lakomay. Koko sa read na? Koko sa bandin na message. Bida na isa usa buli. $10,000 pinakataw test. Fiji dollar. Still attractive and do you na one child and in good condition. Model number 2000. Yeah. Kila no na ngono ko sudumbeka 2000. Na no na make lilang balabo. Iya. Sangir mena roko. Roko sangir. Tuntun mana mewawa menda pakalelay. Iya. Iyo nona make lilang balabu. Nona mileage vida nona mileage politika endunga na lupena na. Yeah. I don't know what mileage make it but suspension finished, socks but replaceable. Yeah. Price is negotiable, swap and top also accepted. If interested, ko vinakata, please inbox the kiao. But remember, donaka.
no road test. Mutaka pa naman ko sinra ni test kimet. Ba, preba, may kilikin na may karon ko ng ko. Right ba? Sa pulta kita lang ng girlfriend mo na Facebook. Rengay, libo na kaba madalay kya, bitali kya, no road test. Sa libo na Facebook na karon, kung tangkaroon namin nakandao mo dito nga may bali sa tambaki. Ngayon, ang rameno mo, sa pulta kita lang na Facebook eh. Tutumata nga kay Dorbungo, sa pulta katal ko na ng girlfriend. In Facebook, sangga ito ko na nga ko, no road test. Road. Na Babu the Meme.